Rikasi ngait yapa karikabai ubarim ubaca kitemen menghindai langamnya isu Jengkin mau yakikan om du Riri Lai tan tan lakari Ngin kiu syakli Chaprang San nghinya di lum kasih katam judan kalir kabapingan ibang Basnya Gitu cakiwa Kimrat mentlang kisah Riri Nai tan lakari Ngin Syakli Syaprang ini Umpolil jingsan ngenyati Umpolil jingsan ngenyati